Kulumak Dischabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaon San Marcos. Que Shutubri Brikile Jesús, Uteblach Parise, Okuyeblach Ti, Ligechacha Jerusalén, que Dinach Juan Keb Solom, que Jesús, Nakekwak Chitzach Ruke, Narana Kina Hinkane Kechahok, Shpanak Eblach Parise, Uchishuneleblach Judi, Hinkane Kekwak, Winka Sheshach, Shpinkwali Ruke, Doch Chirit Lishtele, Akauna Keshpa Ishetoninale, Naknekesut Echach Sagakil, Inkana ke kwak winka sheshchahop resirit. Utkuanchik napal shetoninale nekeshpa kamalish chahop resinkil niugle sek lishar udiper pokisek. Okana qeblach parisei uteblach fi keshpatre. Kaud nakhelat salom inkana keshbanu khotmis chekush barneb de qashe qaton. Naknike kwak titsakh roqeb. Ude Jesus kishkir Ya li kishkilach Isaías cherish la esh ach kapakalbu. Jonach tzibambil. Li tenamita in prikinch tzumal reeb ni kineros lope. Aut tischole nacht kwan kwikin. Maka ach nak ni kineros lope. Spanak li karu ne kishkut chiroeb li tenamit. Yar staklamameb li kwing. Ne ke kanab li chakrab li yos. Ut achik lish nachteril na aleb li kwing ne ke paab. kishkiach kureb. Sakal alis chakrab lios neket zektana resh pabankili nachterin naleb kana bambil chakere spanak la Moises kishtie chakosh lo eila na la jukwa anitish mahikwalish nash jukwa tishtokhrish lish makrikin kam aut la esh negeye bilkhunaf tishkire lish nash jukwa tatinten qarah apan li karuke aan korban chikhalbiru naraf nashkie akmaya kambilchik likwin kan inkachik tentotisten alish nashchukwa eban laish chihokan de kesach kwankin kiratilios spali nakteril nale line ketzol kueri utnapalchik ka akreru como nain nalajebanu ratin likakwa Inka no kapakwa